Bwega muridhiri wa Meru TV nuntu bwa kagita kange kega karato inambere kwegwa tuke nagira kairi kana tuke watanagira kire mubango wetu waturingeme atu inambere kwa tuke aragira mantu mwanya lakini mbere matu kamba ukumenyire mara kire medha yetu ya ndeto kabadira bambito ne famina zwa kimathi na tukiamberia tuamberia na arantere chetigani na araye ni mutongore wantu bari mawathe mai kamakarina ethire twakinambere kwegwa kimenagiro ne akariba guntuko na arabethire twakinambere kwa bakimenera makarina nuntu wa kurumanga tongoria kiuga ati tigitare ya mbere kuinambere kwegwa kirumanga tongoria endekethiritwe ari na kathuntu uriko gaka mwandiki wetu Anthetu Adams Mutura the Ranger no gutwambire na ripoti ino. Akariba onde kigojonda ne gishombe katiganisti bachumirite na kumenera bonane Mike Makarina kumania na rumenyero rwete na mbere kumba kwithira kirumanga mubunge wa Omporo Aburi. Uni ndaomba kuwa mwamba namba 1 ni Makarina. No ntubwa mbere Makarina ni kuona uwe miaka 10 mwithune rwarutithia ntungu indito mwanga kinya risasi uraringwa na nieto mawosi eta mulemavu na urio sieta mulemavu weko yake batu antu bantu reki uchwa itwetekeretio kuthiata no ntutuona yako kuthetera kiuchwa lakini mikuthiata kuro theta ira kiuchwa turikite kumenya wene we wari project yangaba na bonde baroria nabo Makarina tuiche mwithone okendio ngari chiaba mutwambu twana twankamya tuige twiliniki na twamwa na twangoto na twako tuige twiliniki mutindwa ana ibarekeria ntu baigurito ithononguo ekuru barito ithono Makarina burutete ngwenthuku ekariara na Makarina ibonto murungu akwena ntu no arwa na mauru ya ilire arakwera nani Makarina ngakwethike wete bo twana tona ithono bia inare ngakwethike wete kenda wetike Makarina wende muma riro twire ngarine waritere ara wetre ngari ratekwa ara muitho yombeu nyukwe ngarine arito nguo na warita nyukwa nguo ni ate Makarina ku tenda muma ethiri wa mirire warita nyukwa nguo urona nyukwa kiunu. Akariba barua muno kwithira Mike Makarina kuthetiruka ira mwangaza bila kuthetira ni kiu kia wena te akariba wonde kiguchwa bila nkwenda kwira Makarina na irwa ringe kuthereria kenda witikia no athukirie waruma Mheshimiwa Mpuru na atukaithira ukimenya na atu twerende kurwawe no ntu itwiche itarere onze uturaki no ntu bandreku utiro wethiro no ntu burabombeki otethia mutoge uchwa utiro wethiro no ntu bonge burabombeki otethia mutonge wethiro no ntu buraki wendra kwithiro ukiona bia kure mairo tumira okumuchie Mheshimiwa Mpuru araikire kangwene ukiawitie liene itwekirite stima na Mheshimiwa Mpuru araikire burakwenda kwira Makarina utwira utumira rieto rake uchwa wita ngavana ukarambia okeyachio oro turetera kabya miaka 5 utebyo tona tugaria antu bakiuchwa akona ro support imunya wa mwangangire kwa twika utengwa aruta kuno nto mwira oiwe kiuchwa tune kairu ntobia kiuchwa itaira kiune yaku na ute project twichi nyemwe ira oreta kiuchwa kawe yani amnene nyomwe yabithi nye twika kiuchwa we yakira ikiraito we yakakwari kiraito awekira kaburosi kiuchwa mbere wita ku thungutha liners kuma ntwira unganire akiraito wanjire omwira wikiroria na ukaroriria antu bakiuchwa ba mwakura oya project ya kiuchwa cionthe wikaira kiu yaku mwanga tugwe muthia kiraito ana no nto atichie murio yonto murome arayoriga eraiko kurekia okindra nto mwithone ombeo Makarena we kurekia okindra nto no barita nguo mwithone ombeo Makarena na Murungu arona we mpanga ndene nthukeire ikoroya Murungu arauga kako ate mauru akwethia kionje Murungu arauga kao ate lambu ento murume ya kabobotiani namba 1 bila to wiche abia to wiche we mwamba obunduki namba 2 bila to wiche abia to wiche we murongo namba 3 bila to wiche abia Makarena to wiche we kea otego menya nini ikieto miotinda orumanete thachionthe na ikankwenda kwera batu to wichie ikiochwa rware nkwaria ndre twena antu bakiochwa nkenda kwera otetwenderia ogwa otenderia Mheshimiwa Mpuru ogwa inkorika na thimwera oringete echo ogwa Mpuru na wete akoroma kebira ore ya otekarewa impara omo support oreke omura lakini turenda kwera botero Mpuru batu itwe tokorwa we Makarena tokwenda kwera ore omwe na kioro na kethera ote kioro te kwe mukare ugaka perfume renge diga matha ethare mote akete perfume anto bare ogutaroka muchamanio na yore Makarena weyerendio ne kaka memene guge we mutane kunuke iki wito Makarina gikuruma anto betu para batichi Makarina batu itumuichie kire iki achiarirwa kiuchwa mpanga ne achiarirwa kiuchwa kaba ichairwa mandrera
kana ngaricha ya tirima na kiri kingi gathirania nue antu betu batu tukuthikana kuki utwa tukuthikana uti muntu ekaira thiringi muko no ntu bawikia mathikone na mathiko yaya ambiria ria makarina ambirie kuoya mbia ciange kuru na cia kuru ebera no bandikithiriana mutiari yake endia munda yuko uma 800 makarina kuoya mbiu ikaura mutiari nyuma ntuko ithatu ati wa koboka makarina owe ukiunekanga mwethemba yuunekangi kethano ikwa na teni nkua na ntore nu kethano awore nyokwa nguore ne toku aldenga beba utethia renge owa more aba ichu ko ibunkwendo kwira ebe la muntu imaoro yateo otukona uchakia roiro Utheburiba ete Mike Makarina mukana yo na kuwa beta yari kumba kwithira bagita na mbere kwithira bekari na kuthetera mubunge wa Mpuru Aburi na no tuindro rendere utero wa Mpuru ena thaka githumba ke ichu iturite kenine chiri utandika mwanka ikuinge ku turenda ukura Makarina buroku okaringana mucharisa turenda kuringa mucharisa Makarina mwaka uritwa kona akiuchoka aruka na ruare akwenda kwa ruare to lwamia twetete kuthika mukuru okiolo mukuru arare on disability Makarina muyere ngiri 270 amwira mwandikithia mwana ruare no twetete kuthika na Makarina muyere mwaka mukuru na akwira stress twetete muthika Makarina na twekwira eto tale mathabu uchogere muchura mbia cio na ukare uchoke girumi kya murungu kireka tumira oringwa risasi ya maende ukiya bank kite koruma nyume kuna kya kuthia ta mwaka muthia ndakwira Makarina yonoke no nturuma na eronde wangu ekuikuria intobia kiuchwa uchietheti wothe tairatu no te muntu othe taira ukare utonya kanisa ene na onoka twikuringa mucarisa side murungu no kuringa yongi na mwaka oringe nthi kumachia ni Betanda Msmuturia wathirenja Eboega na boa kariba mitone na aranteresha boli bedere tubakina bare kwewa ba keleta nunto bwanje urachi dere tuwe kampanga na arende bedere tubakiwa njogo kuuma mwitoni wa mairimo wanja chidere tukina bare kwekeba dare kagira menda yao na kubatema ntame mandigi wetu wa ndeto mwendo wa laibuni nwe uturikithiri riboti ino Akariba mitone nerere wandine ya kirwa na gicigo mbunge kia Buri bachumiritie no rurubu bwingi nikenda gutariria kinyamara kirabona nyuma ya miunda yo kuthukangwa ni njogu ira ciuma mwithune ywa nkunga bakiwa ni batiite thiruburu kirwa maraguene tuthangikitu njogu muthangikirie jo mojo ajabu muthangikirie tutirika kuona miaka eji no ntoba kwithira twitha ici utirio bie mundene mpempe ite mundene isira kethero no ntuba kwethira ite kuri injogu kinyanga trip ijire ithatu echoka iro utedio boto tubuto kona tukitethua no kwira to andikithie njogu ciejire irambe nyangire wito ire bia kabio ndira mbanite mundene na mpempe na mbi chaunanga mirandi tethio ntungu ibatu maskini burungu antuba ndika pizza na kuma ndatura aja nimbona inya ntubangi bakwanga bagwita kwandikire nditanda ndi na ndindi aje ndategerwa ntikumenyetha nkono gegura kaina yim pempe tuli mari mu mwaka batu kukugwetu nande tutikitu kali tu maskini buruna tutena nguna tutembi ndite marigu na merai ku mpempe ira mpandara iniku na nde cionthe ni utigintu ntigiri kinyambi na mikwasi mira iu ni akwendia tukona bia kuria na ndi thai njobu ciari na kiumia kithiru ciaza ciunanga mira marigo yara turugaira na ja kurangwa na ndi uticho tukuona mwanga thai bakiaria na metha yetu ntato ya Meru TV no tariria thina iwe mwakwe mwe barua thina nera bare ni thirikari ya kiyumba bathiriria na ndi aja ntore maragu ni tuinyire tu ninya mono buka mureka munda jojo thai na ndi kwanda oni urankwanda tiji njara ciambokere no ntoba kuma kwa makinya janjogu ko inkoromba thirikari etwe utethio bunde nonto ni orega tutethia batu twe miundene yetu na miunda yetu mburago cietu ende twa muito etha ko jubaro mana ya bate toro minya tu toka koroja njogu no kinyere anda wa mete itu awe free toka anda mete to ere mamo ngaona leo nyanja kujichia ja kwa to na to tigo watu nyere twe nonto na ande mpempere ande ngeketha kandra temereje mabuanda eja nono nyanto baba inge bate kwenda bariuga matanjo kujate buike ng'ombe ate tukurira muno no na ri ndambe ira ina imunde no tiso tu national de thai to na ate mama mbembe tai tukangura ikari itakuri na ri ba kombo tukariria njogu ijire na ri tukombo karia miunda yetu bathithia bwega
naja msea ntaigwari na yatura kuthangikanio nacio ucu twaigwari ni mwankari karare on taigwari thikari atucukira thaa ici na bakirikia ndagutwonia batu ati ni mirandi igukobora ikauna ciongwa ni ngoria gwana ndika ikuna murandi na bua askari bunengeri bunduki nkona rimwe jaba kubirobeje barithie nao ninkaringiro injogu aja onande nyanka tora kuthingatirwa mbugi biojo bieja kuiga wa history injogu emborerera mundene nginete itekere testima nau otenjo bui kweta boro otenjo bui kweta boro abayingorere tenjo buira otestima bekirite nau ketha njogu ekeristima itetagara eza mwankana kiripotera Meru TV kuma mitone wa ndine ya Kirua na gĩcigo mbunge kĩa Bũrĩ mbĩta wa Mwende Walaiboni Iboega nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanĩru kagitani katuthite na mbere kwa twekwiragire kagita kaithurano binene bia mwankwangiricia 47 no alirainde mĩerekere ya siasa yambĩrĩte kwĩna mbere kwĩgwe kĩnenkanagĩrwo kana ĩkĩrutwo nĩ ntongoria mwanya na ara kaunti ya Tharaka Nithi na mũicirĩri nĩethiretwo kĩna mbere kwĩgwa akiuga gavana wa kaunti ĩno ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki akaethirwo akĩrũgama gĩtĩ gĩa ũseneta kĩrithurano tũthiĩte na Karaweguna no gũtũtarĩria riboti ĩno. We are very much united in this county. Na mwerekeo kengai. Ndipo kuona Mungu anaendelea kubariki watu wetu, tunaendelea kuinuliwa. Kwa hivyo tushukuru Mungu na tumuombee gavana wetu na tuombee viongozi wetu wengine wote. Bugaro na maendeleo, buga support gavana Njoke, buga support Moisraeli, na maoya. Netokoriganeria siasa ya kinya mukunya kwa eleru ilatwe rugoto na gitare ae. Bala 2027 tugecokia gavana wetu tukimwekera gite gia senator ngoni wili. Kana tisa sawa. Bugamucokia botena antu benua botena mureni botena MCA benu na mnajua Mungu ametubariki. Mungu si ametubariki. Sasa tumepata deputy president. Tumuombe, muniombe, hata mimi muniombe. Mwisraeli roeka waterete. The Holy Spirit of God has spoken. I will tell you when the time comes. Gado mwingi no koina mbere kwĩgwo kiuga kuthondekerwo ndaraca ya barabara ya kuma Mutindwa kuthi Nkũbora yethiretwe kĩna mbere kwĩkĩa nyangĩka kĩonekana wati bunene kĩrĩa atũmĩri ndaraca no mwandĩki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no tubangĩrĩte riboti ĩno. Ndaraca enene ĩrĩumĩte Mutindwa yerekerete Nkũbũ nĩumbĩte kuithũkĩrwo nĩ imaramari nyangia bara bombĩte kwĩthwo bakĩgitanga chuma na kũmĩtiga ĩrĩ na ũgwati bunene kĩrĩ atũmĩri ba barabara ĩyo. Thĩna nĩ antũ baba bakwĩja kwenye scrap na thĩna ibo bakũtũma antũ beja kũra matu andũ kajotaga ya ndaraca yetu akatitaja ĩrĩ imachuma katira no tegera na ndĩ ukaja ukagogo teleza kidogo ukugwa ana bongo ato baita ski no toito kara gitarere anga yora goka dito bana bara kusika boteja ba tutakara mantuja na urithugania chuma yuche yu na igukua chuma hizi takatora kwa tabara kuhia lakini no kuona antu baba kwetu antu kama scrap eba kwetu scrap ndira babu elio chuma. Okay, kule na ngende Mutindwa jo kuthugania kumbita kwithirwa gukithithwa iko thithe to monono tugata gwitwa mabuna akwina commercial bank au ondio tagatumira chikunikaira marinya gondo kinye mwereo aya uchoka weja ndenge ba rutarero rungirwa rwa kuma acha kanyuru watega au atuma jara jonda jaryo jetire na ndiro to kuria antu baba re mwan antu baba batombo tukaria buru antu bonyanda rache yetu akadite tika no to nande mtu nyaga jotele sauna nanda to anja kwaria mantu jangi ana bongo to diche skimu to bagwata ndara no to bakwedro nande batina kiao nyabara bakujija buru ito tegero na security to reterwa kutega irento bibi. Okay, pengine womba kwithirwa kira bara bakugura skirembu mantu jare babuite kwithirwa bagitaga kechuma ire bakureterwa nande nabo batereterwa chuma bara kugura no ture bareterwa chokoro iji yaja kagurangwa kagitangwa kagerwa nare bajo temenyera yiro temenya kani kireko atobera kyatire bana ka chuma re bakera janto ina umete ayo tekugura chuma u no kuthugania chokora omba kugita chuma jaira cia ndaracha no re ingana ano agite ena mtoko musengia ai
nguvu anya uwezo ni mtoro kugura kada mtoro kugura ate weta mugurira chokora getija una nde uge bwa kukiri antu baskire bu pengine kethiro ibo na tutije na tutije kethiro ibo anda kugura sikire buno ntona nde sikire bwite teko menya ngare kuma bamba yabakoso ngona bakamenya na yumete no ntombo muratara dina nango ke abenya no yeduke no nangere yagere kugura into jabiu dirikare ombo muingira license yewe ore thugania kire atumiri barabara security yawe karia tegita riria ndechuma kiburu boitonga security we do kiburu no tunande acha nyaka dita ate kugachuma igachi chigita wane muntu anto ibadara bareo dende utwa kuga kodidwo yo dena rato ne otono to we kare katu te kwanda kuga atokira kuga chuma hivi kogitwa ngira ne awite na muntu to kwende wategete kaire ko muntu kwandia kando wao aikoro basi kuma iba kwandia bakiga ko muntu ragita au nyambu muntu kwa kana ntole ute kuthugania kuri wachimeni bare akuhe anto bare omo no lakini bate kwenda kuba no nto ibo kera anto baba kana bethro na ushirikiano nabo tutekomenya na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikiripotera ndinene Mutindo Jokangangi ndarachene inene ya Meru gwita Nkubu Meru. Iboega nyuma ya kariba Kithangari kuthina mbere kwa bakebu magire na kurutha maandamano bakimeneria mwalimu nuna cukuru ya Ndarene Day na arende bodi ya cukuru nene yithiretwe kinda mbere kwekereganaga na ugebwa aciari baba na kuga mwalimu uyu atiko batara kuthi mwandiki wetu wa Ntheto Jeff Wagituma no uturikithiri riboti ino. Nayo mbundi ya cukuru ya Ndarene itongeretwe ni mukaririgite ukumenyekana ja Jamrik Baruga sibu wa Ntereiji o amwe na atongeria baciari ni baumirite na kuregana na maandamano jethirite jakithithwa ni bamwe bakari Ntereu bakiuga kithomo ni kina mita nene na kinyankuruki kumeneria bunene principal wa cukuru iji. Ndarene is Sunday school na kere ana barata yokagia jau tu yokagia up to 200 points na kombe kana baraba inga baraba bakukite mo yokagia ana barata max ya 280 points and for the last 3 years last day twaina mwana wa A minus the other year twaina mwana wa A minus na totwera twanaikia for those 3 years there were 42 students who went to university. The following year 35 and this year is 37 students. That 42 37, 35, we can never say that is poor performance by our standards. It is not poor performance. Chukuru kai titene neta we perform very well. Na itu nang kona ari mora bara bagitangu tu kwa muthenya. Actually ana bara bara ya quite yale na ari bakaba coach na mwana agwete 200 points ko na agwete C plus and B minus mwana wa great mo. Kwa hiyo kwa gwande chairman we are satisfied as a board. Performance Kuru yetu twatigira twi iri stable, we have no problem with our teacher and the teacher ari ngugine aritani bari ngugine acquisition ile cionde tukugere gutegera deeply mono na tweja tuona guti mauntu jajara jaritwe ile yari interest ile ciari interest ciari nantu kumaome na we did the investigations as the executive na tweja kuona allegations cionde against the teacher sionde ni cia urongo in fact kinya imwe guteo nkuruki atongeria baba ni baugite ana bao bonthe batithira bakinganira cukuru ya Ndarene na kuga kinya gutina makosa arimu kuma Ntere ingi beja gwita ngugi aja cukuru iji kathukagia mantu bukiuga gaturenda ana betu bara tuchiere bathithia buria ba Karandarene jaritani kana ja teachers kinya bo muchiari no ciere na mwana oro ciere otenda na aria geta kurita ngugi thuka na tutichiere ana betu kenda bonde beja batongeria Ndarene aja let our children go far katu tongeru kinya tu na ntu bakuraja our academic performance in fact ni tugwiritie and we have no problem with that discipline Ndarene we are satisfied with it and everything is okay. Ndarene is a public premises that should be used or be taught by anybody from outside na antu barandonere bagwete mathigi njirene arora bamwe ni ana bakwa let me say that mangine antu batikumenya nyamana ja mwana nembi
na bange batina inya na secondary ko akorwa fee ya secondary itherwa ikariate atiumba kuga akirikiria Tibondera Kawira na ugite maandamano jaja jatari nekuru na kuga maandamano jaja jari jantu bagukombora na mono ndukije imbithi romba aciari betwe beje berwa mauntu jaria jatario nontu kinya ni gwita ku receive maandamano jara naria guti muciari umwe mpomba gukwira wa school eje nari in that group we yari na like high-end goons nonto barenjia na baba bagusieta njenzi these vijana na kinya gutari na ladies they were all these boys baba bonda na batari nyaba this locality they were not from my area because I know my people even by the look. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Bwega murimo wa fistula nwethiritwe uri murimo mpanga kiri kurumonoria baina mbere kwa bakina nkagirwa ana na baingi bakina mbere kwa bakithange kabatamanya bwa kurutha bagitumagira mbe ciangatia kuthibwa Nairobi guchwa mautunga tende cibitari ya Nyambene neo nkaruterwa Eastern yithiritwe kina mbere kwa kina nkanagirwa utunga tuwa murimo uyu na arende barabe yithiritwe bena murimo uyu bakiuru gutira tibo kinya cibitari no kengo utungatirwa na ukiririkana kinyenda awe chindo ugamire mwandiki wetu Wantheto Murithi Waba nawe na riboti ino. Sibitari ya Nyambene Level 4 niyo yonka kindene ya mulima jwa Mount Kenya kugwata area ruma Eastern Province ira ya tene niyo yonka ki ina urigitani bwa mulimo jwa fistula jwa wajia ya ekuru baraba yana karama iroko yotumira wita Nairobi nonto ndene ya Eastern Region ene yonka sibitari ina utungata bwa fistula juki kanya ga kumenyethia muntu wenthe uri kwina cibitari ije yetu Nyambene Level 4 no muno antu begembe south tigania east igembe central na igembe north bakaita kuraya kuira utungata bwa fistula ko kanjuki kanya ga kumenyethia antu bothe na arabari batumira karamachio wita nara kuraya wita Nairobi wita Mombasa Nyambene Level 4 hospital kana sibitari yetu pere yeta wa sibitari kalo au yao ina thina cia fistula uka treatwa thina yu au obwire wa na tuja kuwa interruption ya hizo vipimo tumekuwa consistent, so mgonjwa hawezi kuja hapa akose hiyo kipimo. Hatuwezi sema tuko 100%, lakini tumekuwa tukisonga mbele na kuimprove services ya vipimo ile tunapeana. Murungamiri wa sibitari ya Nyambene Mr. Murithi akiaria arigite kugwa ndene ya Eastern Province na Central Province ira cia tene ura cianganaga guti sibitari ingi na utungata bwa fistula tiga iji ya Nyambene na ntubu na kuromba antu bara bakumenya kuina mwaji wajitu murimo uyu gutenda gitumi kia wikinya Nairobi indi no akinya Nyambene Level 4 na kono utungata bubu na njira imbuthu twetherete twina mantu ja maingi jetherete ja kiendeleaga ndene sibitari yetu ya Nyambene Level 4 so na kwena mubango jonge jothethaira jwene kunge ndene Eastern Province mubango jo jwethaira jwejwa fistula kwena murimo jonge jweta fistula jwethaira jwena akina mama bamwe sibitari je akina mama ba sponsor wa kenda bakona treatment kire murimo jo wo ukethera wina patient wina kathina kau ka fistula ndene Eastern kana Mount Kenya region isibitari je yake ya Nyambene yofa services yu kwa inko romba ukethera wina patient ukuthangika ithina ya fistula ari omenau na omba ikumureta aja agatetheka kwina machini tureteri kenda ika omba improve oriti bwangoge twina x-ray machine machine daktari akerezore ritangoge ne antu baraba je twimirimo empigo ne tethaia kuthambia ndamu so yo itwareterwe machini enjero
na twacoka twareterwa kwina macini tutethaia mantu jetu kurani na kompyuta macini etawa server kinyayo itwareterwe rinde na sibitari je kwa services cietu cionthe itwa automatire korea na kinya manto korea kwa into bia sibitari bireja wa through computer. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Mawa. Ibwega nuntu bwa riboti ino na gumana ati barabe thirito labda bena mulimo toyo no begwe wa ikinya cibitari no kengo gutunga tumuthia mana tukubangirite kire metha yetu ya nde turukirirwe munthi ni ukabutherwa mbetani famina zo kimathi methi kuraya ingochokera twina mbere kwiwe tukerera ithagiri mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti. Good morning.